Gabamenyi osiri tukere rero ni gabamenyi kurense miri ya Bugusero bari no mogoko mageyo mwana siasa yomo na boigo munchiriria kurense meyo asirieta Justin Nyambega kobariganiria chigosori chimepira ase abasaye gukwana kerekira na asengetieki anene mono kero chigosori icho cyare guika omoero ni go Justin aboriria barayi bari barigiti koneke bunangusira bari chigosori ase abasaye bunenchire yamo yugo kinia ebego na boigo koneke bunangutanga bari abasaye korwa ase butumukyo wa mariogo na boigo chisabu chimbe muri keito Gabriel Nyakundi na roboto ira senchira ere yo wikirano buna entere moyo koleta abantu amo nigo umwana siasa boigo kurwa sesemeyega ya Bugusero Justin Nyambega niga irachinga kiyo koleta basaye nabagakamo asiko babekera chigosoli cy'umupira amone chiriya chenchiwa icyo cyane kiwa asegeti kyamateko bunenjere moyo gutanga abasaye kurwa sebikoro by'ubusaria kaukona asegeti kyamateko nigo agania abanasiasa nene mono abarayi bali barasobisi kwene kiangoleta bale abasaye amo azogobekera chigosori bametogia muno wose banyego bochicha abana bachiese bomupira twabokire ainde ndeta yomire kwenteke nenda ateiga barayi bali barobi babeke chipesa abana babakari kwirinde ba kumupira so that they can promote their talents. Ase abasaye nene mono kurwase ensemeyega bagokeregetambo kerekega ase baganira abanasiasa gochiko babekera ibikombe rikwene kia abasaye ngocha bare amo. Kwa majina naitwa Victor Odiamo. Soma katika shule ya upili ya Mwicha. Hii nitashia mheshimiwa Shukrani katika hii kura ambayo ametuletea. Kupata mwenye anaweka kama hii ni ngumu. Namuomba tu aendelee tu na hiyo moja. Wanyango Captain kutoka Ruga. Tunashukuru kwa mheshimiwa jambo mzuri ambaye amefanya leo tuko hapa kwa barabara inakibu watoto ofisi tunasanyika pamoja tunaangalia watoto wasiharibu vitu za wenyewe. Kitu nilikuwa napigia Nyambega asante, yeye ana kazi hajaingia uongozini lakini anajaribu kusanya vijana pamoja na wale wenye wako na uongozi hawafanyi yeye Nyambega anafanya. Kwa hivyo wale tukifika 2027 tumwangalie vizuri kwa sababu ni mtu akona maono mazuri sana kwa vijana. Na wale wenye wako na pesa wenye wako kazi pesa ya vijana wamelalia. Walete pesa ground watoto wapate talent yao ili tusukumane tuende mbele. Ase chigosori chiga chiko mweri wa seri tukurelera segetie keiga aichuchaleta abantu akurwa sesemega ase bagokera egetambokero ekeiga. Kingo reporteri egetaseni gyoka bwanchete kyanda gikomike getembe kurwa sebunge ya kitutu cha Sauti County ya Kisii. Nchenguru kwa Nyakundi Gabriel.